ଯେଉଁଦିନେ ସୀତା ନାମେ ନାରୀ ଏକ କରିବ ହରଣ, ସେହି ସୀତା ପତିଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ତୁମର ହୋଇବ ଦାନ। ଏହା ବିଧିର ଲିଖନ। କଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ? ସୀତା ମାନେ ନାରୀ ଏକ କରିଲେ ହରଣ, ମୃତ୍ୟୁର ବିଧିର ଲେଖନ। କପାଳ ଲିଖନ ସେ କରିବ ଆନ, ପୁନରୁକ୍ତି ମନରକ ବସନ। ସୀତା ହରଣ ରାବଣ ମରଣ, ଏହା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତଳବାର ସତ୍ୟ। जय प्रजापति ब्रह्मा को कोटि नमस्कार हो रहा। ब्रह्मा को कोटि नमस्कार। सीता हरण रावण मरण, सीता हरण रावण मरण। आनंद मोहानंद बहुत न धरी ब्रह्मांड संतुष्ट कराई। आज बड़लाभ करिछु। आओ चिंताना दूर स्वर्ग मोक्ष आधार बुझा करी 30 कोटि देवता को परास्त करी दूर को घटाई पादरे हो विश्व विजयी। ये खेल ब्रह्मांडे कार्य गरीबी राजनीति जीवे এই মুহূর্তে হৃদয়କୁ বিস্তারিত অসংখ্য দানবକୁ সৈন্য ଧରି କହିବି ମୁଁ ସୈନ୍ୟବାହୀ ପାଖରେ ଉଡ଼ାଇବି ମୁଁ।